O te o folo fa mawhaatalo wha jule nei fo iwa ngau lea fiafi. E le pa ia lansi ma le mamalu o le tātou o te roo. Ia o ma paaga mamae fo e fia. Muri tai. Ia ma wha fo i msirisila le rei poro kalame. Maisi o le tautua ma le unanga. Alau Blue GV. Mai maru kau i au kile ni rei. E na ua 5 minuto te nei le July 5. Ya, mesi fo yo le taimi ma do ya jero nei o te o folofa ma o fa talo fanto fie fo ile loto malenganga e fa malo ma fa tu lima ya masia tu po a mai o ile rivanga le viafi o le so se fulu mo le no le masina lo navandu masina o au kuso lua fe lua se fulu mo le tolu ya ile lo fa tai tama o le lo fa ile mase o le lo fa tau muli o le lo fa aputi puti o le lo fa fusi mau ya i tātou i le aso ma le aso e uia fo ina whaio tātou loto i le telo taimi. Ai le ma whaio na vaea le whala o ota pe teva. Le ma whaio na teva le alofa lo tātou ma te sili le langi. A wā, o ia nei le amatanga, o ia fo i e whai umea i le whai unga. A o lona nganga pa ia i tama i le aso ma le aso. Malo le whalau sa moa, malo le whaatotoa lilo maiava, malo le pale. Malo le tautua atunu, tautua ainga, tautua malo, tautua e kalesia. Ia, po o fea lava lea e te maua mai ai lo leo, ma e sila mai ai foi, ma e vai mai ai o folinga. Ia e maiso le ni aso i le anga le leo le tua. Fatalo vatu le tau au no asiata, fale malu pio vauliko. Lungo le tatu fola nei maiso le prokalame o le Tautai A'e male manuia faiva lo tatu utunu. Tautai A'e male fia. Ia Tautai A'e male aleluia. O isi le fia fa amena le lofa male anga le leio lo tātou ma taisi le langi. Ai fo ingi me kere eka ko upu. Te le lofa o le tua. Awa e peio na sau noa nisi o whawhia ngai le upu fola malaunga so. Fa malosi. Ma fa ala ei au. Amu ia. E te ala whai mai le tai au. Maua le mana vaola mai le tua e wha au popo yaso le soifua ma le ola. Ai talo vai nisi wale aulia le nei tai au, ia pole nei fo yaso. Talo vai nisi sa momoe mamanu elefati ai usua ia mala. Ia talo fa fo inisi sa tu watu ile tua ina ia toe recover ma toe fa fo sia le malosi pe tai wale au mai le sa valinga le nei yaso. A o fifia ka sili. O si oli sanga fo ile loto. Ia, ole ai tatu te mo wale ola ma le malosi. Fa pe fo ila le loto vivi ia ile tua. O mea uma fo i te tonu ia i tātou wha manu le alofa ma le anga le leo le tua. Ia o le wha ta alofa le nā ma le wha tu lima. A mata mai lava, ia i maunga te tele se ia o le tinifu ma le tupulanga lalo vao o si o tātou butino. O lo o mawhai o na maua mai le nei au nanga, po o le taimi le nei, po o se taimi muli ane, po o le afo i le aso e maua mai le nei au nanga ma le tautua, wha malo atu, ma wha fitai atu, asiata ma wha fela i atu, ia ele nei taimi fo i o le fiafi. Whamalo, ie o lo ngā lulu e pēr. Whaftai atu ie ua manawa. Sa uswa i le tai au, o lea ua tō maanga i Maota malawa, malo whai o le whaiva. Ia ua tau fo i le ai o le tau le penga, i oi, pe o le talai. Whai tolonga. Ia o le fo ua saungi o le AE2, le ATM, si yaki, ia le paleni, pe na maua la unga ruenga le nei aso, pe nga maua le o wakai mio ngai aso, ma lo la fai o le fai. O tau o lo ngā lulu e pea, ono sai. Ia, o le zika ngaka. Ngā ne fai anu masingi, kiro le kaimi. Paru are whala o maka, kiro le kaimi. Fai are si ma, kiro le kaimi. Type pava, ia kiro le kaimi. Facebook. Ono sai o tau o lo ngā lulu e. Man lo fai o le faiwa. Nisi o lo fa sauni a wanga luenga o le fiafi Pacific40. Ia, fai po wala fa sau malolonga. Ai po wala fa sau malolonga. Ia, leanga e se afo ile malo si o le pupulao, e se le malo si o le pulapo. Po lea ma lea le fa mai na e moe le au atoa. E ia le taimi o le po i lau sifi e kau kifa i lau vai. Sa o lau tala. E ale taimi e tau ngengo i lau sila. Leanga na fausia i tātou e lo tātou matai sili le langi. Ma whaaporo kalame ina lo tino ma lo tino. O lo tangata ma lo tangata. E ala i le au.
ai moi le po ia le anga le operations o langi mar fainga ngā luenga le tino wa mafu ai ona mawange me o fainga sifi shift work a por kala me ai le fausanga o tanto le tua o le au e fai ai ngā luenga a wa a o mai le po ele ese singa luenga ia hata lo fa mo folo fatu ne vanga le fiafi wo ma pa anga mai le tanto por kala me fa after tele o to wo lo fia share le tanto por kala me ia tango e fa nga share le tanto por kala me e kai si o fini fa pia mai vai mer vanga le ka ngo share ka por kala me ma tulanga uma ma fu na e sheinga te mana o foi le fa la tele tu isi ne yo lanto mo bo foi na inisio tala toto ia me se fo yo nisio me o tupu sa tupu ia ma o lo tupu pe le so ifuanga fa te tele wo ma pa anga mai le tanto o na gane le blue tv ia mai la to fo o lo fia le tanto por club o to te ia ma lo fa te tele ia mori lo fa ma lo fio yo le tala le o finga we to fia le tua all the weekend te nei na matua pisi e lava nisi o fainga le kale sia me to tisi a walenga o lanto mo molinga fa fia ngainga o singa fa fia ngainga yo te tala nga fia ngainga manisi tulanga o fa bena te tonu le o mapu i fala matu ia fi tai tunga sa fia ngai e maripa io e kale sia ainga me se fo io o no ma fianga ia ma lo le folau manuia ia ona fa solo le tanto fa talofa tu ama tu ma tu asina sina le ma fa io no la loa ke fia fe fa fia le topito la au ma lo te talo ma lo fo ile no sai ma lo le tapua i faiva tele fo yo taimi o le pisi o kupulanga pisi le fanau se a fe e se fa fe taia nga luenga tapu tapua i o tatu matua matua ya ave fo ile la le nei rungo programa o fa tai to fa malo to ya ono o le tatu wo ma pa anga mai rungo le tatu o nanga se o so sunga le li o ya kiso se yuli fa tai le ma fa mai o fea le wo o ya ila lo li nei taimi o folo fan tu proclame mo lo sunga me se fo tu a Jacinta mo no falo a talo fa tu fo ile sunga a risco no toa to vile musum o to u malava nei sunga ya songia o le to fa ya songia le mafuta mo foi ka mo songia Chris simo le mafuta mo le rivanga o le afiafi ngante ile ya o le to fina nga so longa ma le lanto fo i vaenga io le vaenga ma kia le nga ya le sa a tarva tu fo ia sie motana ma to mafutanga le mafuta mai nai Hawaii wow hope lo o te okay ma manuia o to le mu po le malaya le na sa sao na ya o to ta lo sia ia o lo o malu pui matapu au ina soifu na tatu tanga Samoa o lo o e papa au mau fo i le antunu po le stete au le leile nei o Amerika o Hawaii i le vanga viavi Jolie Veta ma mafutanga le vanga viafa after mafuta mai ngante le tausilia tawamo soifu mo ma le langi ma le vanga le viafi ngate le to fina to ese io makaukia io le tangata le wa io fai maru atu asia tu il fale to ese seti la utongo ma mafutaka le vanga o le fiafi ngata le lo ai pova ai fa aftai mafuta mai ne vanga le fiafi ia ngata le le to fa ia fa mo to loa Nico lalo fau ia po o le talinga ia kama o fole si makayo kama se ka ngalo e ke o mai o fole safungi io le tamo sala ivau le na tonu lava le mafuta mo le vanga le fiafi Pauline Paulina dia tufunga le mafuta mai nai Gaines man ia tele i bitonu ule o i Gaines o piko ule na fato a o ai ku roll fa fonga na tru engi ponge mangia longo wo ko kiki a peyongi ongi mawa e o le matua la popo mongi ala ukala afa pe moni ale mafuta mai ia Paulina tia tufunga i Gaines pito ai lungo Queensland ia marisio mafuta mai ai ka iloi ulula e maua Samoa ta iloi io inisio o fua fa ile ngale mo Samoa be ku makama se ba fa ile ola lunga Gaines
a ponge la malongo le fela ukala ola se la popo asol ya fatalo fatuai tele no mau ato share mai ni si si tama fo ile fai me ana fato anga ilunga nai tilo po Darwin po Keynes ya mana ya fo I tau su atuesi na so ta inga fo ile le fatata no le sto inale menta to report di wala no la proclam te fia la fia la vai out file outreach fo ile le ngai tua ya ti na ma nisi fo yo vai ngolo ngapa ti ai ro tanto tu no so se ta for kelope Jordan eti per to ma janga livang o la fia fa talo fo le fionga au mo ma cafe ya me se fo yo le fionga ya pulotu Canada ma cafe le ma futa mai na au se talia o le ngalo mau le tātou wheso ta inga fo isi taimi o le proklame le nei. Ia, ele o toe mau le tātou wheso ta inga. Ia, ma le sunga ya pulotu. Ia, awani sio vaenga, ia ona whasoa fo ilungo le tātou proklame. Siala vau le mali e tā vita, whawhataini mafuta mali le vanga le whiawhiti pua moe hofo, me se fo o tō umalava. Le mafuta mai nai California whaafitai tele Ioane Viliamu ma le tō tele lava o tōu ia tō fine Sharon ele seia salea tēne di CCWS o a mail nei vanga le fefi ma le tautonga pana Elia sunga mai ava iyo faleanga falafuru ngongo aya leo whaafitai mafuta mai le nei vanga o le afi lofa tele atu ia le fionga mai ia ilo sunga mai ava po le fionga mai ava po le fitua le nei vanga o le afi Lucky Julio lawa mar mafutanga me se fo yo Filippo King tau tu le mafuta le vanga le fiafi malole ono sai malole fa toa Jolly Veta o le uso ya sauto lo papa Keynes there you go yeah na Jolly hook me up long watu songa ile lo mali to ya songa to lo papa bawa so tai me lo te fiafi so te ya tu se fesina mantal ia me se fo yon tu langa fo I latina fa mnuia lo talo ayo sa onga ne yo le tele ta tu tanga te sa mo sa ili malo iyo sa kala vo ile you can take the man out of Samoa but you can never take Samoa out of the man ai ngala le ye tanga tai e ui ai no ese mai Samoa ai le ma fa inga ave ese Samoa mai to tonu o lan to loto ma ngalu nga fifia la to te fia Fatima and Randy Kimoto malor so fo mnuia ile dei vanga le fiafia me se fo yo to fele ai tongi malor se tama tu nei Keynes kus kele le au Keynes le e lungo le tanto proklame ia le na tonu la via maua sa so ta inga ia afa pe fo o fe fo ile te mafuta mai ai te si la fia ia ni na iau anti na e o lo faia reach out to my pe ila fo no over ya tu te le tu malolong pe no over le fo ele tatu proklame o le Monday Sports Talanoa afa pe e fa fo mai le wo so tai mai sunga Terence will walk it back to you ia e fa ala wi lo ma auto mai tu langa le tamilo sanga len e sa no mai le wo ma u le tatu wa vaenga la tu te au ina tatu tala ai afa pe fo yo le te mafuta mai so se ta for kelope ai ye se ati na o ye fo se vaenga te fsila fia te tau no fa la wi lo mai ma tu langa fa pena ia fiso tai mai le tatu Blue TV me se fo yo le tatu Tautai A'e page fa ai lo mai ma tu langa um fa no fiso tai atu ia mo singa update iyo fa vitai nei ona po o aso ia ale mo wanga ko kupe ko kongi e ki vi ke kele ele ma fai fo ona si la fia mai le malulo tele o aso la sa le ngi me nga o tala tu ngutu e o isi afa mai ola se fa ko anga pai mala fai la fai ya o isi tanga tama si o bebe lo ia matulanga uma fa pena ele o se fia I lo ala tau fo na si la tu la tu mo moli mo wina fa manu yanga le tu ia o to tongo foi awale pa yo ainga me se foi le tutua nei vai tau so ifanga vesola yuso fa tai ma futo le vanga le fefe me so nimo I tielu le ma futo le vanga le fiafi pel to fa ya sengi fa tai le tanto unanga ale Tasi Market ia mo le lango suina o le tatou programa o le Tautai A'e me se le Blue TV le aso ma le aso o ngalo sau fa taunga tatou o lo mai Samoa tatou tanga talo tatou popo fai so se o lo le tatou lu au mai Samoa la o mo wele unanga le tatou Tasi Market mo le fa malo le fionga ya vui ngai tina ya vui ma se lanto e kalesia le sa la tu fa fonga mai fa sa longa ma ave le nisio la tu kalesia fa la tu to na ina ile Sunday to na ile Pacific
Tasi Pacific Cafe I 9GI. Whaafsotai, mawhai o na awhiwhio iei pe mai ia sau ni ngā lotu. Whai ei le tōna imitani i le sua. Tō fore po masima male whai ei whee. Ngata I leo la tō umtalo mnisi o tūlanga whapena. Whaaftai Pacific40 ma te talo for voucher. Maisi o le au unanga. Le ngata I leo le Maota Samoa Service Stations I Vaitele. ColourShop si Matafele. Le ngata I leo le Samoa Tourism Authority. Le Tausala Matiu. Enterprises ile motutele I sa la fai mo whataunga awhi atu iai pitono usantu paitea. Tātou o antu le malolonga a fo I mere malolonga. Ona tātou wole tātou update madala oto oto e talia ile tātou visota inga male songa ia polotu in Canada makafi mai au se talia e se taimire nefiafi. Talofa lava Samoa. O lea ua taunu mai I whala o loa le Tasi Market I New Zealand e tātou o loa o mea taurima ese mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano anoa I onisi o mea taurima ese te whiwhiri mai ai. Mau fo ia tātou tau mafa ese mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. I se tau o fiatele. Palau nei lole numero o loo I lunga monisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa. 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 Ua iai foi au nanga I lunga al Pacific40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala I atu no mau. Tonte fia ona pia mo o Samoa. Tautai A'e. We will see you again. God bless. Jaibura watile ulo super lu minuto chai dei le chula li mai le chou fa o Bluwave TV fa chalo fa tu sunga ia sweet nari le mafuta mai fale talua. E Samoa le vanga fefi avea. Ja, hela fa tai mafuta mai le nei vanga fefi. Ja, o tu malai tesa Queensland pa mato manongi Anatolia fa avite jele la wa le tu mai ia ana. Ja, maar dit tonga leva ia le tatu Tasi Market le 9GI. Le lai fa maunia mai ele tofine ia ana le tumu tele le Tasi Pacifica ile aso sa ile tona. Ja, awana ngalo fa so tai. Fa talo fa tu ia kolita. Le mafuta pe proclame Joane went e ngata vo ile tofine a sara to vale fui mono male la to fu unanga. Ja, me se mafuta ngai au se talia. Ai se ka ko mo mo ini so tanto update me fo yo lo tupu sa tupu ia ma ole a tupu ile nei fo I va yaso e me se fo yo ana nafi manei ia ma le a fu antu le nei va yaso a to ole o toi fa ilo mai ole a toi amatalia ma te talalo ia le toi fa wa wina o fainga malanga ale ma lele una valele le Hainan Airlines e te tonu Samoa ele toe au vatuina o turisi po tangata ta fafao mai saina. Le ua whaelo manino mai, ua umafo i ona whaelo mai le whainga maloma, ua confirm o le a toe whaao wina ia nei whainga malanga. Ai ua whetau I tonu le vavoi, male taimi o le whaamana tuina o le De Wheeler Festival. Ia po le celebrations fo I leo tantou e whae fuafua tonu fo I lele mo tangata auto wa amata whao tu fafu. Ia whaaftai langa le leo le tu. O le ua to ai le ua matangi. Ia le fo I vala ma le fo I to alia sa fia ngai ai fo I. Iyo mana tua na avatu mua malanga pe lua ia. Ia pe tai sa ia ina inisio vaenga te tau ona toi whaale leia manisio vaenga te tau ona toi autalu. Ia awa fo I a fufuanga whaata auto otu. Lea la ua whailo mai.
le ole atoe fa au wina fai ngā malanga mara tu ole te le yo nisi o vaenga sa to alia ai ele ngata ni fa manuianga o tamau ainga sa atu tonu o Samoa a ole tamau ainga fo imania va noa ave atu ya tunu i fa fo mesela ia o ko kiro kanga kai malanga mai i malanga nei ta fa mai nei ia o to telefo ila to wi kupe sa mai lo la to seleni ia ai ele to telo tatu tu nga telo tamau ainga ai ole anti na o nai fai pisinisi ma ainga te to tasi fai pisinisi light so tasi la na vainga e fa lo tele se fa so ele mta bula e pe a fa pe fo e mo se so ta inga ia ma le so fo su fa sa lau mai au se tali se taimi to va mai lu ngore tatu por kalame ai tasile na tala le lei fo yo mau mai tonu se tanto tro ole sia tanto update mai Samoa ole pepesi ai male albo no ilunga ole fa mai le e fa pupu ino le ili influenza like illness a o fa pupu vile ai o kai fa pere fa pupu ngole coronavirus leng fa COVID-19 le la va vai jo le report mai le so fo maloloina tonu Samoa wa faisi kau sawa mai o le sitia mai le vai aso nga ile vai aso iyo ia na ona tata longo ma se fau ele o yaiso na fa fe pe o nga ka ko fe o mai ko viking so nga sa mo ia ai o influenza fo ile o se me photo no tanto o juro ma tu fo ia pe o ha of mai influenza like illness e tai pe o se furu e se voi anga ngi fa ma ya e kai pe o se furu e sa lo makua e kai pe o se furu ai o le ala a fai la kai pe o se furu o no o le anga e afar furu afar kai pe ya na ona tu atu yo tafa mo ta to i Samoa ya o la peta ia foi la le tūlanga foi le lo saunga le mu ai mana wa o fai sau mask ya you know o le mea le o le fai ngole mask o le me foi le o le tūlanga le wa va tūla vai lau fai talia i lo lava saunga le mu i no fonga fai tele o te lo lava o te mto tua o le tele lava o le fa maro sia le fai ngola mask ai mai se foi no fonga i tūlanga foi o soifo maloloina po fe fale mai matulanga fa pena ai o lau peko ai ngofonga fai kele tu watu lai lau fa to fala inga lelei mo oe malesi tanganta no winga a o pesi ai le fa mai matulanga o mo fulu fa pe mal fe kalei te le virus fe pasi ai solo masiama ya tatia tua ta wala ngai fero wa yo ye wala ngole si mele uta mai to wina ole tel le mo mafatua le pui ya re bo yengi ola ele mo mafakua le fakua o ya ole ano yo le mo mafakua le fakua o ya mo kale le popoi si de un kafa ole tale le popoi tu no fa fonga le tu ma fa ko le fa ko ia ai pi fa ke le ar ko nga skating ai me o kama puku vo nga ya ke ia le ka ke sa fa i po no ngole le di ya ona ko so me sa mo la ka ke sa fa i de va vo nga le ngole le sa mo sa va ia so re ka ke hestia so ne ai vai ka nga le pi o le pasi ar palungi vo le pisi ka malanga le ke fa ia ko wai e pete fa mai nei se wa kava tatou le ko le toto le tatou le faolo ka se fe o fa wa ya o ere io e sa ai la ngone me foi le ke le fa ko ya tata e tata longo fo ima ma varvarusia o le fa ka uma fa ko fo ima ma fa ni o le sika nga ka so le e fer wa fer ko kasi nga o mer kumu nga kan lei nga wali in ma office ma wale wodi in ma ko produce ai no fo tua tu fa pena so ia li se ka fo ma fa se ma fo fa wala ukali fai le tali fonga io ai lo ai la vai o e tau le ma fai na ta fi mai foi lele ia le tama pe o nga kale ma fa ko ia mana ya la ka va mo io a o le ngoanga o le vai lusi o le ili
o yo le ngor nga o le fa mai le o le ili yo ko fa peso le asi po ka ngo me le fa mai se o so le se va ye le o dia fini ya o le se tato updates o le fa lo mai sa mo ma tala to lo to sa ilia se tato fa ya onga ma e pe ya tangia mai ua da tau ona maua se tato fa ya onga o le to Samoa lenga o le confirm ma tato talonga. It is now officially confirmed le Tato Championship Tournament Tri-Nations Malekenkalu po le au malosi mai Australia ai mai se o le au malosi a New Zealand nei le Kiwis. Le ua uma ona confirm mai, ua uma fo'i ona sauno mai ia le suiso upu nga tafo i lea o le CEO o le lakpi liki tono New Zealand. Ia matusi le ngor ka maloa ngai o Eden Park. Aso lua so maritasi i a tatou. Ai o lela ua mpuna mai ai Samoa ua iai nei se fuafuanga a le sunga le Pristine fau o le tātou rugby league is tono Samoa ia le tofa ia fiu fa o le tane Bonifacio Vasa o ia foi malelantou lau lea o le ata oto iai le sa ilingo se tātou whaiaonga. Ia o lai lau alunga i tala Australia la tou TV whaasara lau te lo le mafuta mai leo to te lo Australia. Ia o lau alunga ai ia suafa le au sofoi le au Johns. Ia e se ava noa e mawhaiono la tou filfilina e avea mawhaiaonga. Peitai o leo te whaitau atu e pei e li lifa le recommendations a le sa avea mawhaiaonga le toa Samoa mua. Ia whaamatai le matai Samoa po le suafa Samoa maua pule. Elilifa langa recommendations i lana assistant coach le sa ye palangi le por tangata le sofa ya Daniel Hosworth e pe elilifa ya lana ye recommendations ma fa pe mai ya pe manga ya la kamale nga sui kulanga ye dia ele ngata wa mana malama ile culture Samoa ma le va matangata me se foi o tamata alo. Ia ai o se tangata fo i sa tautua ele au lea ale kalapu lea le Granada Sharks. Ia ma o yo se tangata i lona whaatutuanga. Now, ia, so se whaia o ngā ia eru ese. Ele ia se si coach po se tangata mo recommend ia ngā o le ngā whasosoangi ia. It's a natural thing. O le natural o mea. Ai sa ungiro e keru ese. O le asa sosoangi au e uia fo inga kaule fia iai e pia mua ave iai lau recommendations ia lau sau noa to fa fiu fa o le tane Bonifacio Vasa o le Pristine o le laka piliki to tonu o Samoa ia o le ata tia atu pea e le latou filifilinga a o lai ua te tala le avanoa e a palai e tuai i latou mo se avanoa whaia onga mo le autele le tatou o tunu o le toa Samoa ia ungi ngaro whakaungongi au fua o vai tori le tai au send mai le sia wo tai West Auckland ia lu mor pa le si a inga wa kava o mai fu le loto no le mo mia ia ele ngata la fai mo to Samoa ai tau te fai fo mo tato au le manu Samoa tau fa tali se tato so ta inga matala noa ma le sunga le tai tai malanga a le tato manu Samoa sunga su hese Jeremia la oi falrani le tato au le manu Samoa e faata pena i mo tato ta longa le ngato ayelani a o le tato ta longa fo le weekend nei ma le au malosia le barbarians ai honor fisuia ingo taimi matulanga fa pena il taimi o le tato por kalame ma le taimi alanto peia o le level po por faveo la le tau sa ilie se taimi le leilava ia awa fo i se tato so ta inga ma le fea onga le tato manu Samoa me se fo o le tai malanga ma ilanto umo le pulenga o lai mo mori me fo ia lo faanga manuia me uma o la ua tula wile ele mato ma faato ala lato o malanga e farani e faata penai ia awa fo ile nga tu le World Cup o isi tato update ele nei vanga o le afiafi o le tolanga fo ile fa lawilo mai le sui tau va o falea sarisi umu ma to fo le ato fo ila to finga palo talite ia ai mai to wantua fa lawilo fa lawe tele mai ia fuanga fo i ma fa mo nga o le sui o lo to mo le fa malo le HRPP le na te luina le no fo le o to fa ui tua
o le tu malo siumu le sa umia e le tofa tu on silota ya walanga ole o to e fa le ngai na to e fa le fa nga malo tala titi a ole la ua luina e le o lo tamo e mai le fa malu le HRPP ya e sa ka mo mo fo i tulanga i le fo e tulanga tau le parliament le to fa la va tu amala mo sia lawa o le lawa lunga la o le fa mo nga le au mai e fa tal no mai Samoa o le manatu au tu o le to fa tu amaramo sia lawa e fa be mai e mo o mia e le tu malo e mo o mia e le tu malo se tofi po se tangata po se faipule e fa atua tua ina i le tu malo ya o ke le po le ale winga walanga le to te fa funga mai Samoa le tu o le au mai le fa utanga tu o maramo sia lawa e mo mia longa i ku malo se tangata fa atua tua ina ale mai tau atu le saunonga e mo mia se sie kaunga la ku fongo ngu au wai mea fai rangu matulanga malava fa pena ya e se afo yo no ne ya me o fa la wilo fa porkiki me fa porkiki ya e mo mi ai to inga vaenga fa pena aya e fu ila il termina momolia ile to fa tu on silot ele ngato le tu malo ya au sa no fo ya le tu malo le wa utas ya me se fo le tu tua o yo le ole afa la tele na inisio tato mata upu ai me se ole mata upu fa soa le e winga ile to finga o su yao le wa mai e sa ile linga committee su e ma le committee lo ilo to fier malo e ila le me mali ele sa le findings le ole afa la tele le fa soa male sunga ya polo tupe ato ai tonu tato atu malolonga afo i mai fa feilo ai ya sunga polo to Canada e lungo le tato proclame e le nei vanga la fiafi. Oh, wow. Go God, make you just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mày sao cũng quen anh chị phạm tội mà lunch mà kiểu. Baby, what do you want? Okay. Chị phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Tell off a voucher. Thanks, tell off a voucher. Do you know how much I love you? No. No. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston at Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific40 ma le Maua app. Mo nei Tautai A'e o lo alala ia tunu mau. Pacific40 A, Samoa. Tautai A'e. We will see you again. God bless. O le atau nuu mai ia te oi i le aso mua o katopa i le lima i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O nofuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha atau nuuina i lau tangata. O lau awanoa le leili nei
e te moli mauina ai le mana atoa le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi, o moli mauina se aso whaangalu ata, o le fotu ae, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awane e msia le neia manoa matangofi. O le a e moli mauina ai fo le ulfane mai o whaatusa, o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ainga, aso mua o ke topa i le Drill Drop Event Center, Manukau, Soifua. Ia, toi whawhile atu toi tali mo proklame le livanga o le afiafi ina ua toi lua se furu miru toi jalo le tula e ono i le taimia mātou iao te ronei o te fia whailo atu. O le uma wane tātou fiso o te inga, ia ma le whaurulunga o le au onanga a le CTV, Hot Talk, ia a le sunga ia pulotu, Canada alofa makafi i le nei foi vanga o le afiafi mana tu fo ia o le asi faingi kala le au fasala lau ia e me se fo yo vaenga ma tu langa o lo tu pu tono so tanto tu e me se fo le lalo langi i le nei foi vai tau por so fo ngalo tanto ia nei ia o te folofa mo fa talo fantu e la songa le li fasala lau ia tu lo na fo yo tu te tele a tau tu la fono ia o lo songa le lo yo le tu la fono ia me se fo inisio i tu tau langi mai tu te tele ai o se fianga le loto mo le nei vanoa ia fa a vano mai fai foi se tanta la lungo programa o folo fam fatalo fatu lo sunga plotu le vanga o le aviafi ia masalo na ua mau mai ta ia lapsina vaenga foi sanga lua toi lungo tato masini e pangale mo mole toi lava fa tai tele lava e la auto fa siata mo le nei foi lava vano fa euro Ola, o foi sta fatta tanonga foi la venu ngol tatu proclama le Tautai A'e. Patalo fatu le to fa bele o fenga wenga malu le Tautai A'e. Mal Blue TV ia le ngata na fa bele fa funga ngor tatu tunu pelo Samoa lo fa funga mal tatu proclama ne ya uni. Malo la veron sai malo le ngalu le ne ya so malo sai fu manuia mal langi ma tafi. Ea, da te tau fai fusi le anga le leo lo tanto matai siri le langi. Mai tau atu foi ia o le nae lau le lei suluo ma lo losio le lai lo soifua mai se foi o le au unanga ia ma sangi fa manuao e pe wa ko le kikieli e pe e sau lungo lo TV a le wa sau lungo le ta por kala me o tau se atu fa pe ai o se tamata la ile o manto e tele noa pulotu a mai nai tulangi le nei vanga o le aso Ma lo fatai a siata mate ngo fiere tau ya mato nei Marbone Victoria Australia. Pa be foi lava mamalu mal pai foi lava na tato tangata nei ia ele ngatarana ia o le fianga lava ono pe o tasene o vaenga o lo anga ia lava le tato tunu ele ngata nei Australia fa be America ma society no maula ba io il programma lava ele ngata il programma la tofa. Ia fa be le tele foi lava is programma mata. E mi fa so foi lava mta u bolono no fone nefol taimi nei manuia malava mato malava nei Marbone Victoria la tofa asiata malo fa chai io e mo moli fa malo e la tutua upu o ke vai aku pe o mai ngai e o mai nei malo e me se fo tato minister malo pe fe o lolo ngi va guia wa o tu ngai na mantua atili na mantua ai fa fetai le anga o lo tato le diute mo lo tato mata fa yoi ia o le fesilingi o vaenga a wale fa fonga mo wona tato tu ai manatu lata papa aveloa ina inisio vaenga no manatu fo itate fa soai ta pa fo tuli ele ta e ai fo inisio na yuso fa sala la o bomoni la va la fa fonga mai ia sa o reach out fo ia no mana fo ile tato te matina instead fo yo le mai inisio tato guest a manatu se fa mai lo le view fo ia mai so tato tangata fa sala la e ila na inisi no reach out e get back my nei tama ia manisi fo o swafa ia wa el tanto programa fa atilia mo si aso ai wa mana ia le wa e fio mai o so fina ngalo ile manta upu lea na fa ilo mai le findings alle komisi fo ile a committee roilo o tu la fono le na tofia ina le malo ina ia toi sila inisio tu la fono teu manisio tu la fono pe ono suia ma fa le la ia ile vanga fo ile le palota tu tato ia tunu ifafo e fa nga ina lava lo tato no foi nei ia po se ase masingi se o nganga o fa ile fainga e au no ma le tato malanga i Samoa o le la o mai a maile le lo longa le komisi so sue ma fa pe maile la to result
O le ata o topea ia le vaenga lea, i le mea tuwai sa iai. Ona o tūlanga fo i le a sila i le populations o Samoa. E toa te le atu tangata ua malanga e se mai both New Zealand ma Australia. A fua i le lola pāloka, ma tangata umana pālota i le whainga pālota tele o le lua whelua tasi. Na o le iwa sifuru palua whele i atosi se la wafi. A fua mai la i le tātou tuu au whai o tātou ma ama ina ia o tou ma Amerika a e tatala le pālota atu I fafu. Lono winga every government or every paia inga I Samoa. E pei e ue ka cold power. E tik tatu tātou swing o whainga mālo I lea taimi male. Ai o lea sau insight. O lea sau oe findings a mese fo sau finangalo. E tusa ai o le au ililinga lewa au mai e komisi su o tula fono iloilu. Malo whaftai a sa te sere tā ua na tā upule wha malo toi fo I lava I lau tō whawha pē I e Blue TV ma re Tautai A'e I le whaatala no ina pē lava na tā upule nana tā ua tele lava. And we know e pē whana sau noa lau tō wha tō tele ma re tō tele tātou o lono nofo I atu no mamau. O whainga pālota I la wau lava taltonunga asiata o le whanonoanga le amatanga ina wa mawari le unga fo I lava o le susuenga le mai le komiti suasue. O na o la tu mau pe lava I le lato fo I lava au tu tilonga I leisi fo I lava whainga pālota. But what was him to be forgetting is that o le tula fono le na tino fo I lava e le whainga malo tona I atu. Lea o pe o ina le na afia I le tele ma le telo tau sanga mawai o le na le na afia ai ata tau tangata. E sere tā ua le tātou malamalama I le vaenga le o le pālota o tangata o le atunu. And we know from the previous years, not even half of the population of Pālota, whainga Pālota, Samoa. E awhia te tolunga, o la wau lava te tonunga, o tula whono le na awhia le ai atu tau tangata, te tau lava, and I take it as a number one priority for the tātou current malo, I to put through any amendments to amend le tula whono lea as soon as possible, lana tā ua tele lava. Ona tutusa umatangata Samoa, ele ngata I tutono Samoa, ai whabere to telo la tau aloa lalampapa o ia tunu mamau. Meaning when I say tutusa, ia Pālota umalava tangata Samoa. Ele mawhaina Pālota no sa iwa 4% o tangata tutono Samoa. Ai le Pālota uma le tōtelo ma le tōtelo loa lalampapa o ia tunu mamau. Nana iai fasile e puna mai I vanga whapena. Whether it's a legitimate election. Lana a legit election e Pālota umalava tangata so se atunu. O lalana na ona lewa afia ia ai ata tau o tangata lono nofo ia tunu mama le mawhaina Pālota. We then tend to ask that question I tato whainga Pālota ma result e maua mai. O le memo mua lava ila wau lava tilonga I tau pulea asiata ma la wau lava tatonunga e tatau. E whanonoanga ua le mawhaina Pālota tangata I whafu a peo ngā luenga le tato whainga malo I whai. Ia tutusa umatangata uma ma ia Pālota umatangata uma I totono Samoa wha pe matangata o loa lalampapa I atu numa mau ona o le lato ai ata tau na e le mawhai lava ona iesa tula whono sa malo po sa balimene al sa tunu e a awhia ai ata tau o tangata e Pālota I lato whainga Pālota. Alo whaptai lo whingalo malam. Lono winga tangia mai le vaenga lea ai me se lo whingalo. E pe e fōlinga mai e ngā o ngā kaku malanga e se mai loa ma Samoa. Kusi e se aloa tātou. Pei wale lo mas kaku koe ai anta tau. A o lengi yakau ki o mai na o na suia o le no whonga. A o tangata la vai tasi e le whape ua kako mai suia ai maha kako a vei tātou ni palalangi mani tūlanga whapena. Ai o le sa ilinga manuia e a fuai o nana o ese mai malelau ele. Ai aua ne I a vea borders e suia ai le ia tau o le aunga leo lo fina ngalo lau songopolotu. You know, Asiata, let's look at New Zealand, let's look at Australia, let's look at America. Tō tele la tō tangata New Zealand. Leno no foi nei I Australia and vice versa. E o foi lai taimi whainga Pālota Australia ma New Zealand. E o foi lo noi tangata New Zealand tutono Australia konsula a New Zealand. Pālota iai. I la tō whainga Pālota lo whai I tutono New Zealand. Whapenam tangata Australia o lono nofo I tutono New Zealand. E o foi sue la tō consulate office ma Pālota foi la tō foi whainga Pālota. And we're seeing that happening as well I Totono Tonga, Fiji and America and many
different democratic countries. Ele ma fai na tau fia. So se tangata lava ma so se malo na tau fia ai atu tau tangata mai when it comes to whainga balota, lato balota. Because ole tau ua na ole mea e te tau na fai. Ole whanua noanga la leo mau atu whata tau tu la whono lea. Lea la wane ma whaina balota e to telo na tato tangata. But o leo tu lai mali tato malo fo o se manga luenga le te tau lava. O nga lue malo se tato whainga malo. Ia to e whaauau na vainga lea. Ia ai ata tau, ia tu tusa o mai tangata mai e balota. Whether they're outside or inside Samoa. O le lave mau atu to telo na tato tangata la lave whewa I lava malato tusi whalau Samoa. A pe whano noanga e o anga I Samoa e balota toi o mai an. E le tala whenga I le vainga le nā. E te tau anu tusa foi lava tato manisi foi lava democratic countries e o I tato consula, tato te palota. We don't have the numbers, but we know that there are a lot of people I lato tusi for lau Samoa. Le lava lono no foi New Zealand, Australia, ma America. Ai whenga tau na malanga ti o. E leo se vainga te tala whengai. Let's be the same with all the other democratic countries. Ma whasau ma ia awanito a whia nei tātou tangata I lato ai ata tau. Ai whasau tu la whanole as soon as ai le you atu leisa tātou whainga pālota. Malo whaamtai lo whingalo manino foi. O le upule lau te tau o mai e le sa I le linga. Lau te tuli matanga wina le upule whao ngā mai e le komisi o tula whuru ilo male lantou findings. Wha mai. Longo winga a whai e kupu le melea. O whai ngā paia inga uma. Po o mara whai ngā malo uma whunga le palo ko isi e paia inga ma isi paia inga. O le asuia uma onga le number sa tātou growing e palo tātou. Now, e just le ngā mau. O se mau ami o tonu le nā mau pe o ngai ka umai le mau ngā pe o tusi e sea lava kako. Because I lau tiro so what? So what pe a whapea. O lea kako ke palo kako I la joe entaito te tau ona balota. Ala ngofo resi ka ngaka lai ko ngo Samoa. Wa afua ia I statistic len au mai. E silia kuso matua silia to amre selau lua se furu mon tupu wa fele. E te tau ona ale saule le statistic la joe. Na ole iva se furu varu afe tangata na balota le general elections e fa mo. I've manta o lea saule la to findings e pe ia tangia mai ele kau pusi e sea lava o tato. Pe e fefe. Are they scared of us? You know, it's it may be, but I think the big picture it's very important that koe avele refocus back to aya tatau o tangata le tunu. Yo, o le tula fono le wala ina na solia le aya tatau tangata no foi fafo lana pepe no foi at. To tele male to telo tato tangata no foi fafo. O le lava ye ala to fewa I lato tusi for lau Samoa. You know, or no one has the right to tell you that you can't vote in election no jele no foi Samoa. But le tau te lo le lava o Samoa moni o Samoa moni I have the right to vote. Election I have to tell me ele mafai no palota. I ono le mele wa levana tatia for many years. Ese taua ona autilitilo malo si lava ye tato whainga malo. Regardless of what the findings, I tono le committee so ele malalato foi lava I unga lewa maua whanua no rito telo tangata. Ole ayata tau tangata I wa afia mai se mea sa whatino le malo o tuana iatu. O se tula fono ele saolo na whainga. E iai lo se tula fono e afia ai ata tau tangata se atunu. O le mea lana I lola ia e te tau ona toi whaasau as soon as. Ai mai se lava le vainga lua o tula e mele tato whainga malo fau. Lana pei o le lato ngaruinga mo mua lana vanai tau na whai in making sure. E le o afia ia ni ai ata tau o citizens o le atunu. So se tula fono lava. That should always be the number one priority for le whainga malo. Wa lewa na afia tato ai ata tau and regardless of what the Suasuenga have been saying all along in their yunga, let's take it back to how it all started. O le ai ata tau de wa afia ono tula fono sa fau se e le malo foi lava o tuana iatu. That needs to be corrected. Again, so ia awena ia afia umama allowed and gives the rights to every Samoan citizen e palota, whether you're outside or whether you're inside Samoa, just like what we're seeing in other democratic countries like Australia, Fiji, Tonga, New Zealand, America. La lava e la tengadu lua lava mawhaile mea sao.
for the sake of transparency and democracy, o le pālota mai lava o lātou citizens, preference ana malo, mai atu no mamau. And that's what we should be focusing on. Not to dwell too much on the explanation o vatu lava ngale lana e pe te le tu mata upu. Ana man lava to foi. Ina me na amata mai ai lana pe wa amata na ngalo tu le me tonu lava le tupu mai la matanga. Ma le me te tau ona whaatino e le tatou whainga malo. Te mira ne o nganga fia. Ona ele whape uai ono le tali le wa mai le komiti sosoe. E iei lava le taimi foi lava o tono le parliament. Ia ona whaasoa lau pule le tatou whainga malo ma le parliament on ta upule. And that's where I'm hoping and I'm praying. Ia Jesus swinga. Ma ia allow le to telo na tatou tangata toi. Whaafo ia tu lato ai atu tau e pālota toi fo lava mai. On iatu no mamau. Malo whaptai le songa polo tu au tai ei ma tau pule o le fisili tu sa o lava ia I sau fina ngano lau tele. Whaamatai ta tau ona tau la mua le HRPP e lango ina le maulea. Ona o lea e ngoa ai le party Human Rights Protective Party or Protection Party. Whaamatala, is it fair to say HRPP party should be the forefront of allowing us to give us our human rights? E whamate sa o le maula so finangalo. Mai tele manai tele vanga le wai pa ia asata ye moni lava mal famaoni e sere taua. Lana fo le ngole na la topati. Pui o aya tau tanga Samoa. Human Rights Protection Party e sere taua o toi nga ile lato fo lava party e avea ma party e tu le ia tau pule toi yese I toi fai ni met pe toi fai se swinga o tu la fono le. Ai ona pe o sitasi le mta ubu o se anga va tau fo lava fa tu le tu Samoa tasi ila mtanga fo lava lato savalinga pe o le mau atu o le o ngā duru mai lava e le taimi renei ia ai taua tele vainga na sau no iei ia lau tofa siata ai taua fo lava no tato talo mo le tato whainga malo ia toi fo lava ai atu tato tangata ia mawhaiana toi pālota. Malo whaptai molo finangalo. Whaptai ke lo umatua manino le maenga o le tu la walunga ma le tu taua o le mawale avanua e le whape at the end of the world. Walanga o mea umalava foi. Ia e mawhaiona wheliuliu wai e to tonu o le parliament ma tūlanga uma whaapena. O lisi mta upula ata me ia tu iai. O ta iai lava I tūlanga o findings ia ale komisi sue o tūla fono to ilo. O le vaenga lea I le tofinga o le suiao. Ma le tua o le foua wa o mai le taimi e te tau waiona toe pe koe renew, pe wa tauna sui nisi, ai tofia nisi. Now, o le vaenga o te fia whaafisiri ai. I lalo o le awili I linga o le neisu e suenga. O lo o manino mai ai. Le whaapea mai o le committee Commission of Inquiries. E whaamao ni lava. Le leu sita ia. Tu lou mamalu o tofi. Le leu sita ia. E sui o le fono o sui tofia po o le sui au. Lo latou tofinga ma lo latou vala awina o lo o sapela mai e le whaavai. E sa te tau ona awai I le whaatautonga. I le temina mai a I le whainga balota. O lea lai mali, o lea approve mai le vaenga ma whapea mai. E whaamaungia la vai le mātou sa I linga. Sa compromise lo latou tiute. Sa te tau ona awai le whaatautonga fo I lea e mai a loa le elections, there's a 45 days e te tau na hepe nai. And above that, e whai o le I awai le whaakaukonga. E ta tau ona awai ai, lai whai mai le lantou tofinga le constitution, you must attend, e tau na awai, presence, ai, tau na presence ai. A o le menga kupu, e le I presence I le melea. Ai whako a presence atu ina ua, te ena mai le HRPP e uru whale I to tonu o le pāle mene. O le mela le kiro ku iai. O le koe reappointing a walanga above all. O le sila I le toe reappointing o tō whinga nei e te tau ona se e yeise to a tasi, to a lua, pe to a tōru e pe ona se pela mai. O le aso whina ngalo lau tele la ele vaenga lea, langa le kau ke kurikuri maka ia le mea lea o le tangata pe wa leu sita ia, lona tō whinga ma le aloa ia le tō whinga. Is this worthy a lifetime to ainga tō whinga whapene? Ai mai se la o le pe wa compromise mai, wa leu sita ia o la tau tiu te pe o na au mai lungo le whawai. O la so whina ngalo lau tele whamone mone.
You know, I mean, if let's talk directly about Ilea Mamalo Malo. Lano lena mawatu lena fa pe for malo to na yatu sabe isea ia le upule o mamalu. And I know that there's still people le lava fa ngali a fionga le mamalu le malo a fionga su tofia ila wa lava tuti longa malo wa lava tatonunga asiata esele ia benefiti foi lava o vainga o mai lua e mo lava lesa compromise foi lava ele fanga malo to na yatu ai foi lava ia na yona benefiti ila tuti longa le ile limo tausanga male foi lava tu le o le lifetime le na ile sunga foi amali to tan mo fili lua le sa ave ma malo malo for a whole lifetime lana o te leilo tonu la paule vainga e tole o manino tonu ai me so ainga tamo ainga wa e pe e wa ainga lua ainga tupua pa pe mai la lesi ainga on avele ole position le i lesi a pe o le vainga le na compromise masui tato fainga malo to na ia tu fa pe tai lima tau sanga ave i le ama malo e ye foi lava e mane foi lava ye no benefit ona ye ava no foi na vai ona faso so foi lava is like faso soinga foi lava le wealth ale tato tu no inisi foi lava o tamali o tato tu no and one of the greatest things that I can see which is a great thing to e mai tato fainga malo ona piki e kapeneta ia le position le fa pe e anga i le tai lima tau sanga wo tato me ese mai le pe ole traditional tato tunu furana le focus lava i ainga i lua pe ole tasi nei o vaenga o te tonu o se mea ele lei foi o na ele o se mea ele o whangangas whaalanga nu ele o peke nisi foi lavo tangata ni matai poni tu malo ai o lea mai sao lava ele tatou parlemene ma le tatou kabineta ma le tatou whainga malo i le tangata tau o na ave ma malo le malo and that's transparency o isi foi o le whaatemo kalasi fo le na o pikingo tūlanga whape o le foi mau o titele foi lavo isi atu no mamau ai ona benefiti umalava lua we've come through traditionally for so many years ile amatanga foi lavo tato tunu ile tulanga lea mai ainga ye lua and I think na sui loa ele whainga malo o tuana i atu ele tai lima tausanga pe o inana fate i ere to telo tangata o le mamalo le atunu ono se mea fo maybe we're not used to se mea fo but for me from where I'm sitting e evil tatununga marito telo tangata e manaya fo le tulanga lea tūranga lea o le awawai o nai tātou tangata e avea malo ua lewa o lofo lato tautua i tutono la tunu. So it gives the opportunity to those who are not members o ainga ia e lua acknowledge ai fo i le atunu ma avea malo le tātou malo ono lato ngā luenga ma lato tautua i le telo tausanga mawai outside o ainga ia lua ia focus ai lava ma le telo tausanga fo i lava ua mawai malo faptai lo fiong polotu mana ia le vaenga o le ua e sau no ai me se fo i o le tūlanga ua iai ai pei sila nei le walanga wa ule sitanganta o le ua tā whaasoa whalo i tele o ule sitanganta u tele i agree le suinga lea mai le paia inga na te mai le whainga malo na tuna ian tuina ua afure soifu o le sunga le nofo sunga le mali toa o tele i agree lava u le vaenga lea ngai tasi le i lau tilo tasi lea o ava noa e mawhai o na ofi mai ai le compromising o meito tonu ono o le tūlanga fo i lele la ngau ai tulo peno fat e ta lolo ama malu le ama malu o le malo o to se alo ai la tata la noi tangata langa o le upor tangata e le se ako nga o le tua ila na to ai wa avea le fatum lea ila utilo wa avea le fainga fatum lea wa li fai le mafau fo ile le tangata o fuina le ofu fa o malu le malo ma fa pe fo lo ngalo o le usika i le fainga malo ele koe mausa o meo le sipai inga. Ai tamu me, pei e kau e tau a fua matangi e se la ngona fa pena. Lea la ngoka kau wa ai e tuai tulo wa, langa le o e mo iwa me ua uma. Ai leanga e a fu e au nganei mo antai au. E pei e avea fo i le si mea o le ngau ka o le si ele fia e se fa pem
walanga pe depend e resta lai lunga o the government of the day or whoever is in power ela tau te toi filifilia awa e ele si me ai matul fai nga malo po le fo ina tu na fai matai tai a ele li fa mai ke lango me ia sa unga ka ayo fala mo ai pe ole man na ole tu wafu ia whether ke blue or red or green or white or black or whatsoever ele ia se me tau compromise wai PCC pe sa po le lava lau fa unga ele pa ia lo tino ele pa ia lo tu langa mamar e afula ko se pa unga si vai nga lau so po lo tu no tiro ia ai sa o foi lau sa no nga ilisi tu io in terms foi le o le tau mafai ina ia so fau ia mafai foi ona pa ia ilisi vai nga mana inisi foi o tamali o le tatu butunu pe vai nga na ia la tiro ile tu le lo fionga pe se vai nga to fi fa popo. You know, I think the hardest part for everybody to we have something that has been a tradition for all of us. It's like it's part of our culture. So it's like it's always been theirs, and it's never been. Lesi tu po le tatou atunu. E moni lava representation o le tatou atunu. But if you look at beyond these two families, we know that there are men who have also been like slaves. I lato tatua fui lava I le tatou atunu. E le ngata I totonu lato I tu malo. E kale sia. I miss lava totonu le tatou whainga malo. And I think these men, when they leave Parliament, and I think they deserve some sort of acknowledgement. Ma ua ya lato foi le to mai malanga va. I te taua foi lava. And I think the unfairness thing that I'm seeing here is that Malo tends to be now focusing on the two families and not looking broadly for the Nalilana. So there has to be some sort of an element of fairness when it comes to position here, really high, powerful position for everybody to have accessibility and not just for two particular families. Malo faftai mana ye tele wa ole nganga fo ile le sa yai pe ole nganga fo ile le na la yona ba positions le o su yao wai la tilo tu fo il fa va nga mai no va nga le wai ye su yao e umama fulo la to so ifua ele pa ile ao Eyo pe fala e ya ni sina umale la to tu fa su yao ya vala awale tu ma mai a tu la ya ai e u le o le ua maoti maile awili linga ale komisi so su o le la te fa maungi ai e o ai le to finga su yao ele I whaatau nui na lo lātou tiu te sa te tau ona au wai le whaatau tonga. Sa tau ona au wai le whaatau tonga. Ia, lono winga, o le ata o tōtu fo I lai le whai ngā malo. Ia, mo le toe sila to toa ai me se fo o le toe au ili naina. O nisi o I lātou e mawhai ono lātou se ea, se e vai nei vāturu whaafonga le tunu ea lai tō whinga me tūlanga whapea. Da me ia tu I le vaenga lea I sofina ngā lo le, wato e te tala ia whai ngā malanga foi le tafau mai mo mai seina ia va asainga pe o ngana sa fa o ngai nai sa tele se tamau ainga sa atu le amatanga o nei fainga malanga tu sa pe tai sa ye si vala masi tulanga le sa tau to alia le la u fa ilo mai ma fa ma oti mai o le atu fa wa o ani benefiti awa so la so fina ngalo le vainga le mar to fa o wina E sera mana I tu o le vaenga le wo mawatu la tu e amatalia I te malaanga fo I anai valele nei. You know, at the end of the day, a fa beo ye ninga wenga foi poni puro keti o lo ngalui ele tato whainga malo I mau e foi lava se lua sene po se lima sene ele tato tunu. Hey, why not? Why not? E pe o le mana I na I le amatanga o teimina maua tu ai le mesa tupu foi lava nisi foi lava whainga malanga au saini le amatanga lena tau fia. O lena maua tu sa tele lava se lenia nai tato pisi nisi na maua ele ngate te tono polu. Ai fa pe foi lava te tono le motu tele sa la fai. O se vaanga te tau pe lava ona wha au. Yes, we know there was obviously some mena tutupu foi lava nai vevesi na tutupu ai. Ia o le eo mai lava le teimile nei o langa lue malu se lava le tato whainga malu ia toe wha au ma
to so e mai to fa le vai nga fa be ai o nga luenga fa be o le to mal tala fa be o to e ba o le va no to malanga mai va le nei mai saina e o tangata ne o le tangata fulana le mativa o tangata tele la so selenia o le foi malanga mai atu tilo na tato business nei I Samoa e invest foi lava la to selenia so not only you're looking at investment but they're also spending a lot of money in buying things which are good for our local businesses as well as the economy or tato tunu. So anything like this is selelele, and I encourage tato whainga malo e whaau vai whape and look beyond in China. Monisi foi lava polo ke te whape ia continue na mau pe ia tupe nai tato businessi I te tonu Samoa. Ia mawhisosoani te Mao ainga ia pe o Italia tuile I lava tena mal whaaloalo a siata. Malo whaptai I lau suka polo tūr vahenga e sau no iai walanga a fua whaale ma fau. Wa le vano tātou woi I le taimi fo I le tūrisi ma wa le vano whaatama ia le ofiso fo I le o tūlanga pisinisi tau tūrisi talu mai le lockdown ma le wha maisa tātou whenga iai wa le wala o na tangi ma alanga mai nei tangata e ou whalekari malo ma pisinisi wha mataanga ma tūlanga whapea kua ianga kakala ngei poras ai se toi hau tova atu no mera wha mawina matuasi I tia lava le tūlanga o tangata tāwha whao mai mo antu ele ngata o tātou lava ainga local tourist ia au international travelers mo te tonu Samoa whao popo a koi la ma whainga malanga tu sao nei a o le sini ma le tāu o nei mea uma o le mawhai ai o nā toe whaatauina le tamau ainga o si o tātou tunu I to tonu lava ta likes o le au whaakau ngiu o le au whaakau whaipula o le au whaatau ula ma tūlanga uma whapena rono winga te le lava ia le tūlanga tau turisi e iei se vaenga o la au whaafisiri so whingalo na te lo foi o le tai ono le taimi o le ase vai ngalo tele o se fa moe ngai te tau ona fa au pea ma fa au pea ele nga Thailand o saina ai ma fai ona te tala ni tato o no mo nisi o tunu e fia faini direct flight mo tonu Samoa E se reta ua le vaenga le asiata. You know, like at the end of the day, pei lava le kou la le tato whainga malo pe ona sau noi foi lava niso tato minsta o le tato kampaneta. Is to look at ways for nale creating income ma le tato o tunu. And that's part of their job as well. Le la ma watu nisi foi lava o lato foi lava ngā luenga ma nisi o tunu ma mao like sainga. Le la ma lava no le nei tau tele lava. Lano le tato mau atu. O me e mau ise leni to tonu o le tato o tunu. Tau foi la tato whainga malo o nau tilo foi lava isi atunu e moni lava o lo iai nisi foi lava o whengai ngolo saingi whatatau nisi ngā luenga. But when we need to look beyond I whengai ngā whole nale e benefit e me o business local business on the ground e le ngata business te tele au business la iti pe o le amatanga le na mau atu whatatau le di o le masaina I le taimi mua lava le to ta ele tau fia lana tele na local businesses na benefit mai I diotnya le foi la ye te tonunga o le benefit e to tele foi la local businesses on the ground I femalanga inga ia saina. So we need to do more of that, and I encourage that to whainga malo to do pretty much the same. Ia benefit I lava le tele lenga to business to tonu mo tele sala fai ai me se lava to tele foi la wana to business la iti I to tonu o Samoa because it's always good tele whainga malo they tend to focus on the big fish but o le manaya o le you start looking at building the little fish, build the little fish up, because that's where you'll see the whamunianga dribble right across to everybody and not just a particular sector or I Savai or Uibulu, but whamunianga should be for everybody. So yes, tato te talo mo tato whainga malo, el matango fia foi lavo la tau ngā luenga lai whaatino taimere nei, and hoping that taimi o lumo la mo mai foi lava se si whaiunga ma se manuia, ma se tala, whaatau foi lava I mata upu leo lo whaatala noina foi lava to tero nei tato tangata, leo ta whaso I lunga o lau porkalame matango fia, lau to wha siata. Malo whaptai, o le fisili muli ia o na whamai elo le tā fiso o ta inga. So far and overall, you've been a podcaster for so many years. Elanganta for you, o Samoa nei ni usila I lautou tua ya la leo whaawaula foi wasau nei swinga ma whaamanuia ngai lungo social media se whaingofie o na sila mai. What's your take now ile access tanto le media information si Samoa? Ela le minister matulaga uma tatou te fear reach out ye. What's the difference nowadays compare e futia walu
e le kausu e su e aku you know o la ofisini le ia o ta ua fa le media au de lo foi what's your take so far and how is this new changes foi le wo fa ngo fiena mau afiso tainga ia o me manino ma me mama ia e forosia i luma mea ai me sio avano mai talu na tula i me fainga malo fo patus tu sei las Esa na nei ba ngana we pa ia asiata iserta because ele telo tau sanga ma vai sa unga lue foi lava i le radio 531 PI e telo taimi fo na le tam fai foi lava e bala watu inisi fo tato mi star fanga malo to na yatu fanga ta tele ona le yaini sotainga like we have now in terms of ilunga foi lava all the social media I pay ole se senga na le telo tau sanga ma vai mal taimi le nei o matu ai faingo fia i lava me uma e pe to titi lava i le tarsa o lava ia to titi lava pe o minsta uma lava tatu campanetta ia ole mate wo uma lava ilunga le messenger which means I could just pick up my phone ia auto message i le minsta e bem fai ona wai mai lunga la por kala me ya le aso mal taimi vanga fa pena e tate vai to ala lo sin e matali mai foi lava and that's a real blessing for us media outlets now I tatou ia lo I fafo Samoa ma vaenga i o mau te whaingo fia ona tatou whafso ta ia tunai tatou minsta o tatou whainga malo e moni lava o le mau atu le to tele mara to tele tatou lo tautua lava nai tatou tangata ia pe o le foi lava tate mau atu le tele foi lava nisi o ala leo malata fole na le ele usta ia lava ia le tula fono foi lava o le o ngatu tonu le tula o ngatu tonu nai tatou ala leo malata e whaingata ona because everybody has a political affiliation ai pe o le e lava tangata whai ona to whatinu toi nanga luenga whapea au la taita lava to alalo ma tausanga nai tatou ala leo malata i ser tau o le tatou whamaoni i tatou ngā luenga langa if we're not whamaoni nai tatou ngā luenga as media whasalalau then we're not really doing justice I tangata umalawa tatou tunu to give them all the stories everything e pule lo la tau ma whai e la tau whiwhininga but if you're going one side na tasi lava tūlanga then that's where one you're not whamaoni tu I lau ngā luenga as whasalalau and two not doing justice ma sosoani nai tatou tangata o lo fia maua umalawa mea umalawa o lo tutupu ma ua tutupu ma ole atutupu e tutono re tatou tunu but I congratulate all our media outlets I la tatou au nanga ma tautua e sera manaia the more the better sa malo tu I lava la to fa asiata o se tasi fa lava media outlets le foi mau atu na foi lava tu foi lava lo ngatu tonu fa la lo foi lava ia ai tu malava lo tatou parliament and it's great to see the more of us that can do that the better knowledge our people will gain from us. Molin fa malo pa ngang fa tele lau sunga ile li fa sera lau sinia mai se fo yor ngan we ngol tau tu upu ia tala no tu la fono mo to mai mo wanga va ai le tau siringia ai mo molin fa tele tu sa yo lo taimi ia e le tele tu ngai le uma tele la fo inisi issues manisi matau ia le ata felong mai pe mi se fo ni so so fa sala lau ia me fai fo no mai tatou te tala no ma manti matina tu langa fo yo me lo tu po e mo dei va ngol le fa tele e fo fa mo nga le tu ma lo tu tu atu ma fo lo tele fe nga ye matulanga ole au onanga esio tantu tu mo le taimi alo fa tele atu fa so foina Partai la bela to fasiata, manuia la bangal bengalo to ne a fiafi ba fa to foi il pulenga o tato ala ata. So foi mai manuia. So foina. Ya la uma el tato so te inga male sunga le fasela lau. Sunga pulotu Canada alo fa makafi mai le tato CTV melpone ha to ko malo. Ya na umata upu ngong ala mata upu mamafa. Ya tele na fa so ai fo ile tamari we longa na tutua. No saula vai mai sa mo ya zoya. O sa u fa longo nei la vasuafa tu lo fo ia o lo fa sala lau o lo longo puili mo lo tau topia tatu malolonga avoi mai ia ona tatu fa sola ia ina nisi la vainga ai mai se ia si u to ia wa si na utala winga e le vainga le ma to finga o sui au ia ai se fo ona vainga o le to finga fo ile le malo si tanto malo le o sa waitua ia le findings ale komisi so o tu la fono to iroilo o le atau nuu mai ia te oi I le aso mua o katopa I le lima I le afiafi I le Teardrop Event Center I Manukau o no fuanga sa whaingoa mua o le Vodafone se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua I lau soifua o se aso vāvenga mga luenga ma mana o le atua o le awha taunu wina I lau tangata
o lou avanoa le lei nei e te moni mauina ai le mana atu ato le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi, ma moni mauina se aso whaangalunga tā. O le fotu ae, o se moe moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se fangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e moni mauina ai fo le ulfane mai o whaatusa, o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamurianga mo oe malau ai, aso mua mua o ke topa i le Drill Prop Event Center, Manukau, Soifua. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Joe whaafelo ya tutu te liu mo programi malolongo masani ina ua Joe se fulu minuto na afalo le jula e ono afalo ono whamai a foi ia le tautua a le tātou programi me se foi o le Blue TV ma le programi le tautua ia ni vanga le fiafiu mai a le tātou so te inga male a sunga li whaasala lau mai me le pone au Italia ia le sunga pulotu Canada alofa makafi. E le dei vanga la fiafia tātou tele yo atu i le whaasifonga o le porokalame me se fo le tātou whaasi de silanga mai le Pacific Family Health. Nao na auto e fono whaapipi. E le tūlanga vaenga fo isa ma whaasoa i ma le sunga ya bulotu. E me se lava fo i le mata upu lea. I tofinga wha sui au e me se fo i tofinga wha au le malo. Walanga i moni lava. Tasi le mata upu sa autele i io e na ya uia ma autele i lango ina fo. To tele fo i tamali i o le antunu. Na o whasoa iei nei au te rua. E le i lango ina le tūlanga lea o le swinga lea. O le whai term ia le tofinga o lea o mamalu o le malo. Samoa. Iyo. Leanga i ilo utali tonunga. E ilo utali tonunga o le tofinga lea. O le tofinga e ese mai whainga whaporokiki. O le tofinga lea e le tatau o na mili. Iyo e. Mili ua whaatasi ma mili tinoa whaatasi. Ma tā ai whaafala tulo. Ma mea nei o whainga porokiki. Leanga o lea fuanga lava ia o le tofinga lea. E maualu ngāku ilo o so se whainga whaaporokiki. Tūlanga na, mana au lele ia o le laewa mana ia o whaaringa whinga ngalo ia ma tūlanga uma whapena. Ai ia te au fo e mai se le mamai whaatava e o na fulu leanga no umar whaasamo. Leanga o ko finga lea e mai se fo o le au mamalu o le malo. O tō finga nei whaatupu. O ko finga ngei, e le launga kasia e le o mai tangata. Pete fia lau whaasole whai atu pele ai. Ai wo manatu e te tauhuna o to e tango e tau mai leanga no whaasamo. O ko finga lea, e le tau fo i lele e fito i tonu lava. Tangata e te tau ona iai tu loupa i o ainga. Leanga o Samoa, e iei ainga o kupu, ainga o ainga o papama, ainga o kawhaiwha. Lono winga. O le tofinga lava ia wha o le malo. Au ma malo le tātou malo. Ia lena se ei mai iai, se ei lua mai iai ia mali e toa. Ia ma tupua. E le taimi na ulua i... E le taimi fo i lele na ulua i... Tūto a tasi ai lo tātou atunu. Peitai. O kua haku o kua kasi. Sa e whaatupu lava. Sa e whaatupu lava suafangei. Mali e toa, o le tupu o le wharitua masanga. Tui atua, o le kupura ngā o akua akoa ma le whale atua. Tui a ana, o le kupura ngā o le whale a ana atoa ma ana ngā esese. O le tonu mai pea, o le ao le ngā o le alakaua. Lilo mai ava, o le ao le ngā o le sa lilo mai ava. Ioi. Tangaloa, o le ao le ngā o le whakumukumunga ngā o ainga uma kau safunga ma kau longiu. Ioi. Ngā toa i tele, o le vai tama soalii, o tūlanga uma whapena, sa tausi tupu lava. O ila, ina ua o mai ma mei mai i whainga porokiki, ma kai mi o whainga whakolone.
e ui lava i le tau mawhai o Samoa e kuli e se tangata na pū lea tātou. Si a mangi pere kāngia whai uyangi usila. Aina mo moli atua i lava ma le tātou maulea. Pe wha ke mo kalasi, pe wha porokiki, pe whai wha aale tātou watunu i lona sa orotonga. E le ave e se aale tātou mau. E iai tupu. E iai tama a inga. E se mai loa i le tausinga. Tu mua mapule i tu au malantaua a inga i le taima le wa au fonoti. O inga fua makangi mai eile kele o kofi. Ai maisia. So, to mila e lo utali tonunga. O to finga nei wha ao le malo. O to finga e au ana o tama a inga ma tama tau tupu. Yes. O ke wha whikai au. Ina ua e se tō wha. E whaia tu langa ia o sui au. Manga ia. Ia te au la. O to finga nei wha sui au. O ko finga kōngu wala ia. E te tau ona ea iai. Pe ifo iai. Le tau tua. Anisi o ta malii. Ale tātou watunu. Tau tua ia. Pe voile lo ilantou wa leva ngai le pale menge. O nisi wa mātu tua le pale mene. O nisi wa retire mai le pale mene. Ia o tūlanga la walunga. Mā ngai aloa kamai o sui au. O inala i tauna. Nai elo iai. Because e le whaapea o sui au uma. E le o sui au uma tulo. E kaunga i. Ai o te fia ui e koe fo i lava. Mai le mea sa iai le amatanga. For life. Yeah. Se ele o koe ele ke le angi kako kupu man kako kama ainga. Ioi. Ai tātou te le o run out for. Ioi. Le angole mea le wa yele mentality nowadays. Se whakula o kama i, la uia kama i angoso lea. O le mentality le wa halu kai mingei. Se whapea a ele ko inga, langa ke o sila foi le whatita inga. Te o tiro atu whapea. Ele o yaise siofo. O koia inga mai le ainga sa mali toa. Wakala vou mai tangata o le ainga sa, i sa tupua. Tui mare li whano, tui a ana, le tui a antua. Pia kiro foi le whapea mai. Se iskausu e mese koe inga. Awana ingalo. Na filifilia mali e toa tanu mafili. Na filifilia mali e toa tanu mafili le lua e vea mao le malo. Ilona tala vou. Ilonga kala vou. E vai whela tātou le sa o le filifili nga langa i le se. Whaafua lewa i le atua soifua. Ala, ola se umi. Ai longa e toi iai se ao se malo, tulo se ao mamalu se malo. I don't know when. E toi maua le makaki a leo le umi na rain. Mai le urua iaso na tō fiai. Se ia pa ia le taimi o le toi manava il funga ele tulo le sua le nofo. Wingala na le fatula uietala. E whasoa matulanga whapea, mana ia. Ai o te taritonu lava. O le tofinga ia wha o le malo. Ma er koe whafo ia le meng sau wai. Leanga o le mea kongua lea ua pōna tia. O le mea tonu lava lea ua sākia ai. Ma wha au ai. Ma tā pena ina le sao ai le whai unga anai au ma malu o le malo. Ma o lo lau whaasoa le melea. Vai le lalango mai o ki munga a. Ia, tau whaafonga mai le maringi o ki munga e mato. Ai wa kari fia, mai na jato tua a, vo ie whapea o e asiaka. Keep going, you're heading there. Ioi. Wa vo ila a sau ware tangata e sau whaile lei. A sau ware kama a inga e sau whaile lei. A sau ware tupu e sau whaile lei. E fiu le au porokiki e enge mai. E fiu le au porokiki e tatui. E fiu le au porokiki e kusikusilima mai. E fiu pale mia, e fiu fonga whekalai, e fiu le whamasingo e enge mai. Sao alka malo longa fua vai lolo. E le sa tia. Ia. Whamaua ia lau whasoa le vanga lea.
Toi fa lau tele mtau pula. Ai lo tari tonunga. Tawang ka mau. Tawan ta mau pia. Ai ngo tupu matama ai ngo tama ai nga Samoa. E au kamale. Ya, fasi polo tato por kala le mangala pia. Awane e misia le tato events telele. Pacific Family Health. Jack events. Where ofea fai Tasi Market Fevona Road. Ole asoa aso sumari vola stona nei o puso lo afel wase furum de tolu le taimi o le tau le iva le tai au ana ile lua tolu se fu. Iyo. Ya na uto si zandu. Ya e ta wolo so fu maloloina. A fio atu matalandu au. E te resitara patulanga o mafapena. Ya ile au onanga. Wa vai ile ka mai ngai loa e ila mutuma ma nganga tu awa me e se la fa so ma mele le o koe masele mai ai makua ila lango mai ki mo ngam mai io ele na tu lei le mata upulana ia yo le awone ngalo ia le unanga le na le sitala mo lo su fo maloloinga wa ka sile me ke e ya ufa mai soli si kamale le nga kala ngo nga fia le o maliu si kenge le nga maku fe kawile mo la le ufa mai wo mo maliu ya na te ale utato fo mai ole finga ngalo le tua ele maseu ele lo wa ele ya lo failo check up wa fanga ilunga suka ai alu ilalo le masima ia wo so ilunga ko ai so ya ka fa wo ya wala vale por kala le manga le fiafi tau pure le ngale le yo le tu te tu no tu so fo la so tayao ya to reach out for initial tanto malo wal fa tal no ina bola so tayao amanga se manga o le tu malila fo nga va tele anga le ile tu te bolo fiafi lo fa tele mo o to umo to o no le seta fa le malu pio voliko fa so foina ma ia manuia